Sabies que hi ha un espai cultural al barri barceloní del Poble Sec on hi ha més de 8.000 vinils? Això són moltíssimes hores de música, I què me'n dius si et dic que a part de la compra i venda, cada setmana venen DJs locals que fan sessions de música amb vinils? Què? T'hi apuntes? Acompanya'm a descobrir Salvadiscos. ¿Qué es lo que no nos pueden perder de aquest refugi cultural? Bueno, pues a mí me agrada mucho lo que hemos empezado a hacer hace un año atrás, que es los miércoles de cabina abierta. Nosotros como asociación cultural queremos darle ese espacio al socio para que salga de su casa y se anime a enseñar su música y lo que estuvo aprendiendo en otro espacio que no sea solamente el salón de su casa o para sus amigos. Salvadiscos es un espacio bastante pequeño y se genera esto de intimidad que para la gente que está recién comenzando y todo, les viene muy bien como para soltarse, hacer pruebas. Què creus que aporta en un barri com el Poble Sec, el Salvadiscos? Crec que aporta pues, esta como diferència de ser un lloc on pots fer la prèvia, però amb tota la zona que és com de discoteques i tal, crec que faltava com un lloc on estar tranquil i si vols liar-te, perfecte, però on estar tranquil també i poder parlar tranquil·lament amb bona música sobretot. Salvadiscos ofereix de dimecres a diumenge sessions de DJ d'una gran varietat d'estils, tot i que la música negra és la seva especialitat. Tu perdràs? Tens tota la informació a culturab.cat.